Kapadasan ni Kabsat Iping sa napudno nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngamsak bay ti drama, makablaawa mampay, da Edgar Agustin, Reynaldo De Pano di Talapas Tarlac, Ken Violi Latonio, di Talinglingay Alicia Isabela from Levi Busine. Kastiman ti ko na ni Kabsat Iping. Dirman ang biyanang, nalakaya na kabaro ta idikaw ubingak trabaho tim pamaysak. Isoajak na sango tinagaram. Ket idi nag-retire kon kayat kun ti mga sawa ta masango kon ti agaram. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nay, papanamanan ka ba guys? Manipod simbangput ka, inal daw mo't na rumwar ka. Naitan sa mo lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, manang loreg. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nagarem, manang. Nay, kunak ano awanan plano mga sawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjak mo ita. Jakmit nga min nasango tinagaram, edi ka ubingak. Tatrabaho tim pamaysak, edi nga inaramay. Iso nga itata nag-retire akon. Saan ako nabisay? Masango kong tiagarem. Ako na. Mabalin pa'y magkede Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y mate. Natibkir pa'y nagititumang ka. Makaten round sakto pa'y agtaray idyo oval ti eskulaan ti elementary Sige, tama pa na ka. Ay weng, bangbang luman manang. Naibos mo tay bangbang lukaw. Gumatangak pa'y lanubigat. Kaing kakitaan ni Jay Silid ko Adaw ti bangbang lo ijay. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ni Tata Iping, da kayo gayam. Asinot masapulyo, ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ni, apay tata, anyat masapulyo kanya. Kwa, pastor ken na tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Sumra kayo tata. Agyaman na kading. Ang tugawa ko na ading. Imayak, taumay ko idarirag. Tuy kupikupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaun. Iso amay mayat no direct to the point ti bagak. Tata. No pampanunutem ti kinalakay kaun. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, kinpigsak. Ubingak pay. Makabagkatakpay ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa bagkatin akit kabailak. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Isu nga awan mo't siguro ti agungit anya. Adeng. Kwa. Kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko. Saan? Uweng. Ngam ubing tilangak ngam ni tatang baw. Kan napigpig sa ngam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa. Saan kayo aparigatin nga agaram? Taamin tayo. Adda karbangan na nga agayat. Iso na laang. Tadyak amun no adagasat mo kanyak wano awan tata. Adda ko nam ngamin aadeng. Hindi ka matalagan. Tasaan ka dagdagan ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atanay. Kamkamatak ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadalam namakin ka. Anyat kit kita amdita ka ba guys? Ni pare susi mo kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa'y day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agar-ari makpailang, mangrugrugi akpailang. Aga talaga kasta Ibagbagami ngamin kan kaidi ang mga asawa ka, ngamdi mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo't ngamin at ibabawi kit kalayon na mauday. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, taawanan ti trabaho apaka kumikumak.
Kat, asino nga rodtar armam? Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawin namon. Ubing ti kayat ko. Tapno makaputot akpay. Ubing unay day jay. Imbag no kayatan na ka. Amo, namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno ma-develop, tirik na kanyak. Nalakala apaklunan day jay. Aw, nga ta? Para makita kabagays. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ay, sumrag kayo, Tata Iping. Agyaman na ading Jemina. Agtugawa ko na. Kumusta ading? Adda ka di mo't lanam-nama. Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutan. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay kanungay? Di na kay ngamin kayat apara kanyak, tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Anya? Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. Anya? Nakarubot day tang amam. Unam mo lang san alakay. San mo tamadlaw alakaya ka? Kaslain inaunan tupay iti sa nga pulo at taon ni tatang mo gamsiyak. Jak kayat ti maungtan manen. Iso asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, tata. Nalastog una yun day tang amam. Ibagam tuman nga ron ngay subli na tay binulod na awasay kin martilyaw. Nabaybayagan a binulod na rejay. Ngam di na mo't lay subling. Ah? Sige, ibagak to, tata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. No siyak, ninamnama kung tikas ta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimena. Kaya't nakumamit na dya Jimena. Ngam dya amana tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung pag-anakam At dapat binulod na awasay kin martilyaw. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mo dagijay kan kwa na. Kunak no nalipatam dagitan. Linipat ko matatalagan kahit ngam maipalagip mo't nga raw takas jay mo't ugali na. Kung naman na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amdaytan. Akluna tigasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam Saan nga rodin nga aganak no katawanak? Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyama. Kumatangak man, Loida. Anyat gatangem, Mang Iping. Sabon man apagdigos kan panglaba. Kumpurme no anya abrant adda, isong. Mabiit laeng, Mang Iping. Desi, yawatam man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, damit gayam napintas abalasang akadwam dito istor mo, Loida. Kapinanong ka de. Kanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito'y. Tapno addakad ka duha. At to yan tigat katangan nyo, tata. Agyaman na ka, deng. Ay, tinapay man pa'y kin Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agistambayak man pa'y dito'y sangot istoryaw. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpormin Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida, ang mga no aglutukan. Panagluluton kay. Ingkagluton, tamaliming. Ha? Sana balay, tadato'y ka na kam aglako dito. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglut-luto. Nay, di mo pa insirik dagi jay linabaam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y, iso nga uray jak isarakan, Mang Iping. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. At da pagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga rod iti kape kan mantika. Wang, nga medyo mabayaganak tagis tambayak biti jay.
Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapanditay store. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Lloyda. Jay napintas ngagnagan ititisi. Aday ta ka manon. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa ila jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mari Lloyda. Makasasawa day jay ka, takanayon na nga ibagakan niya kakayat na ti makiasawa. Isu na lang tawan ka no maagaram kang kuana. Agpada kayo, anabaakan, isong agbagay kayo. Oray, pa'y nga tayo isun tinabat-bate a babae dito lubong. Jak tulatarman ni Lloyda. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino ka katairan kan kabaknanganan. Oray kumano ka ubingam. Kaya't kung arod ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kaya't ko ti agpadaw. Kanaimbag no kaya tanda ka nagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita kaida. Mainlabdan kanyak manang. Anyat gatangam, Mang Iping. Kwa, agmay-may sakan sa ita. Aglablaba jay ka anak ka. Addad ita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba. Ta iso ti pagbantayam dito istor mo, Lloyda. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba, Mang Iping. Ay, mabayag na ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ay, kwa, awan. Kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko na. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka, Mang Iping. Anyat kayat mo a merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisilak. Wan, ala, ito dumti kayat mo a merienda. Ta ilibre ka, Mang Iping. Oran niya ditan, Lloyda. Kumpormain. No kayat mo akat ilibre ka pay iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabali. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka, Mang Iping. Makitam, talaga crush na ka ni Lloyda. Nagadutintad na kan ka. Oray, paingatan itad na aming kanyak di kargat istor na. Jak tulat na masursuro kaya tayo. Ay grabe ka mat, Iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pa lang. Di ka anakan na ti kursulata. May mayat dyan, Tina, ta sigurado akayatan na ka. Imposible akayatan na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas day jay. Saan nakas kan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapo, ti kayat na. Basta jak mapukawan ni tinamnama. Ituloy ko ti agarim kinitisi. Anti, adda mananday dya ala kay Iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin ka kaanakan. Awan na pulos, anti. Pagan ano kumamangay. Kat basta damun tapno sardengan na kanasarsarungkaran. Imbagak mga awan namnaman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling armon na. Ngamdagulit mo't. Agpasyar mo ilat tanti. Ala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Di ka nakam kumati kahit ko makasarita, Lloyda. Awan mood na makisarita kan ka, Mang Iping. Imbaganan samot kan nga awan namnamam kan ko na. Saan aya? Wain, ngamamangan no agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan ko na. No talaga adi na kakaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itirik nam. Saan nga min adagitay ubing ti armum Dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklunan da ka. Kasano ang makapututak ngayon no? Bakit tasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alang araw tagawit ako.
Agkapi-kapay iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. Huh? Saan eh? Nabsugak? Sige, mapanakon. Nun tupay ang makaasawa ka, nagpili-pili ka kabagays. Sana ka mapukawan iti namnama kabagais. Agsapulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatem ti panawan. Ngamda kita mo sana mangayat kan katar armem ngamin. Niloy da ngaminan ata sure da ya kaya naka. Manjak. Awan riknak kan ko na. Bakit hindi jay? Saan nga ganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inak lamaki istorya kan kwa na. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo akasta ti suutyo? Anya kumatmadi dito isuot ko. Napudot nga ron ti panawan. Isu nga ag short pan met da tao Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan na nga ag short pan. Uwan angam naging pis mo ta short pan nyo, auntie. Agsarsaragasag mo. Bay-bay aham. Saan da mo tamaala? Mala, mapanakon. Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangariganta, aklonan ka. Sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga rudlala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta ni balay. Maitad mo nga ta amin nga kailangak. Wayng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epiyang. Manang Luray, adda kadwak asimbang pait. Manang, ayan mau. Adda kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. Umay ka darling. Manang, amok tinubyak. Nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamait. Mala, tugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko man ang lori. Inton maminsan manan. Ay, Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay manang. nawan, imay na kisi istorya mat Manang, asawae ko nilala. Agdin na kami. Ang naiden dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to manang. Planuan mi pa na imbag. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kaya't ko dato nga sapatos, epeng. Manungay day talala. Nalakala ang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Tala. Ipadas mo no umanayin gatangan tan. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga minan di jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay na kita. Ang mga nuawan agbate akwartata no isaping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Sige nga, Rod. Hala, ingka man kita iti jacket kin bag mo. Pangusara mi ti kwarta, ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos nga rodan, manang. Kasano di may boss? Kano agpensyon ka, diretso maadago si Jemol. Nagningi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, un nga, Rod. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitid ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit nga minti kayat na manang. Alan pautangan na kong tarumwar kami. Ayawang kwartak. Rumwar kayaw, kat ingkay managastusan.
Income lamangan iterwar manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, ta iso kanan niyo. Pasensya kan lala. Awan mo't kwarta ni manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matungtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko manin sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga orayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka. At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Umubing kayo, pay. Ha? Aya, ka-thank you, Tesi ka anakan. At danobyan ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pay lapapintas, anti. Ha? Apay, dakas aya. Urayan nyo kadilata nga arman na kayo. Nga ure adan nobya na, ante. Ayagtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Tesi? Apay na uli magkakabagays. Kasla na nagdipang panunutam. Ay, nilala manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Nga maidiawan na itid ko. Sininaan na kon. Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, ti kinayat na. Ay, talagang sa anak para iti ubing abalasang manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Saanin? Adon tinasayang panahon ko kalagita babae. Pati urnong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam at sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Huwag manang. Talagang sa anak ang maparaburan iti anak. Iso ajay addan edad na termag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dayjay nga agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na di aloyda. Iso nga armak man langan. Kat no aklunan nak. Ag naida kon iji balay na. Tatulungak nga aglako iji istor na. Ah, Iso nga alaya kon dagiti kaus ko dito'y manang. Ta diritso bakwit na ito yan. Taamo ko aklunan na kadagos ni Loida. ay na, subliam ton Alangan na bagbag ka tabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bannog manang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Iping, si kamot gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanan ti ka anakak. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San aday ka anakam ti gagarak, Loida? Sika. Anya, ne, apay. I love you, Loida. Kat no aklunan nak. Ag naida kon dito balay mo. Inala kon dagiti kawus ko di balay. Ala, apay nga itaka lang nga agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Addan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amadam ati panagdalus ko. Sabtek ijay airport inton bigat. O my ka, kuyogan na. Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi na, nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya. Alang arod Good luck, Loida. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay ti mabalin mong arman dito lugar tayaw. Adupay dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpilikan kadakwada. Saanin? Babakit mo't unay dagidayan. Nasurok samot at si Binti ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Ho? Bayamon ita kum companionship dita. Agtarakenak langan ita ado adingwain. Ta isudan ta agbalin akad kadwak. Gimatangak nga rod iti kalding baboy patok kanda dumapay kat isudan tinang ibukbukak iti atensyon ko. Lumakayak matan kat sumalugan ti pigsak. Ngam kaasi na jak agsaksakit. Nasalun atak latata kanayon ti panag-ehersisyo.
Alakastan, tigayam mo, eping. Ala gagayam, di tanti nagpating kaanday tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.